Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV. Abanyasudani bakomeje kwigira inakoreka aho birirwa bakubita abamotari bakabambura utwabo. Ibintu bimaze gufata intera muri Kigali, gusa bigiye gufatirwa ingamba zikakaye. Polisi y'u Rwanda yijeje ko igiye gukurikirana ikibazo cy'abanyamahanga bagaragaye mu mashusho bakubita umumotari mu mujyi wa Kigali. Ni ibyagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X, ubwo polisi y'igihugu yasubizaga ubutumwa bw'uwagaragaje ayo mashusho arimo abanyamahanga bari gushyamirana n'abamotari ndetse bamwe bari gukubita umwe muri abo bamotari. Polisi yahise isubiza ko igiye kubikurikirana kandi ko ibikorwa by'urugomo ibyo ari byo byose bitemewe. Ubutumwa bwakomeje bugira buti muri aho ibikorwa by'urugomo ibyo ari byo byose ntabwo byemewe. Abantu bose harimo n'abanyamahanga basabwa kubahiriza amategeko nk'uko bisabwa. Iyo byarenzeho barabihanirwa hakurikijwe amategeko y'igihugu cyacu. Mwaduha nimero mukaduha amakuru arambuye kuri iki kibazo, murakoze. Umuvugizi wa polisi SP Rutikanga Boniface yavuze ko bigiye gukurikiranwa ababigizemo uruhare bose bagafatirwa ibyemezo. Ati ikibazo twatangiye kugikurikirana kugira ngo hafatwe imyanzuro ikwiriye kuri buri umwe wese wabigizemo uruhare. Muri Kamena 2025, polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 12 ashize abanyamahanga 64 basubijwe iwabo kubera ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, mu gihe abarenga 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye. Ibikorwa by'urugomo mu banyamahanga bikunze kuvugwa ku banyeshuri baturuka mu bihugu nka Sudani y'Epfo n'abandi biga mu Rwanda. Usanga barangwa n'ibikorwa birimo ubusinzi, gukubita cyangwa gukomeretsa n'ubujura. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byafunguye amarembo ku bashaka kurugana, baba baje kurushoramo imari cyangwa baruvomamo ubumenyi. Si ubwa mbere ibi byumvikana muri Kigali, kuko no mu minsi yashize abasore 3 b'Abanyasudani biga muri Iraq bagaragaye bari gukubita umumotari, birangira bataye muri yombi ndetse bikaba bivuga ko bashobora koherezwa mu bihugu baturutsemo. Ushimiye wakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Amakuru agezweho n'ibiganiro byiza tuzatubibagezaho umunsi ku wundi. Ndabashimiye.